Hallelujah. Ke a leboha haholo ntate Bishopo. Ke be ke tsa ho feta ha ke kopa mama hore tla ke re tjhakele ke re kenya ntate seketeneng. A ba re ha o le teng ngwana ka re tlatla re ya. Jwale ka sheko ka be ke re ha re ye ke re keng mama. Ke gona bona re teng re lebohile haholo ka tsela e kgethehileng. Hallelujah. Hallelujah. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwe. And happy Mother's Day bomme. Hallelujah. Anke kutla medidi etsane ya bomme ba Basotho. Let's go. Whoosh. Gooch. Gooch. Ika medidi etsane bomme, ika medidi etsane ika. Aketsena nukayenso kenya hamake jeva o palami semakubu o tsike kari Jehovah. To receive Papa no,
Sibitere Hosana. Oh, Molimo, Monjaj, Mama Opile Monare, Retofita, Are Retofita, Jona Rebina Casebeto Baneratba, Morana Utsiba, Mataja, Aruna, Retofita, Retofita. Date Bishop, even Mina Tokwa Musutore, Li, Yare O Unsibile Kahose, Bupehonyana, Shaka, Yabawa, Tata, Unsibile, Li Joale, Oh, Santata. Ebezzo la pelere li haki uswabisa kishola ikwinia jona we usibiti unale muhau habe umusa cheso teu wontata. Ay, Omurati Yantata Yaiketemo. Je suis qui m'entend wakaba subarata wapelu ete pea wanasuma wanasukas wow just the
Thank you, Jesus. Hallelujah.
on, somebody give Jesus Christ the glory. Come on, HOP. Give Jesus Christ the glory. Somebody give him the glory. Rebesikatelabahaya. Urabashataya derebosa. Rababababasaya derebosa. Ukashaya derebosa. Jesus. Hallelujah. Jesus. The name of the Lord is the strong tower. Yes, Lord. The righteous will run to it, and they shall be saved. Yes, hallelujah. Baratua. Jesus couldn't rise from the tomb if he never stayed in the womb. The womb became the prerequisite for the tomb, because there is no death without birth. Now Mary was the place of birth. Modimo dutse popelo nya mosadi pela dula pelong tsa batho. O motlo pelong tjena, Maria o motlile popelo. Ene popelo ine ile monehelo. Mamele maratua. Moshe ine le seriti sa Maria. Modimo ha batla ho theoela batho, la theoela Moshe. A re kutlile sello sa batho. Magapoloso ya tla ka monna itli ka mosadi. Ene mosadi ke yena a tsibileng gore Modimo sa tlile pele ho batho. Lenyolo ya hala ya Facebook le ile ho Maria. Hobane mosadi o tseba ho pata. E renga mane ka ofela. Verse balangin that desakwe. Ere Maria ha qeta ho kenya Jesu pilong popelong ya hae a tshakela Elizabeth. O ska tshaka o sa keno. O tlo tsamaisa ditaba. Ha fihla ha rere wa dumedisa hobane o dumedisitswe. Mameleng ke a rega Maria o dumedisitswe ke Gabariele. O keke wa dumedisa basadi o sa dumediswa ke lehodimo. Ntho e phelang ka ho wena e ka phedisa tse shweleng ka ho bona. O hloka la basadi ba tshwere Modimo ya phelang. Ha ba hloke o rega, ha ba re dumela. Johanne wa sisinye irabaha shakatala mahaya. Ha o tswa mona ntho le ngolo e dumedisa e tla phela. Revelation 12 ere ha mosadi a sa tlo tswala ya ba dragone ya hlahella. Dintho tse hlahang di bontsha go sona le ntho e tlo hlaha. Ha hona ntwa ha o sena tswalo. Mosadi e mong o re ho monna hae
a ke sa batla go rega ke bue go bue ntho tse ngata ore monneno wa modimo a ntse a tšhaka. Let us build. It was only after building that the baby was born. And HOP, never be disturbed. There are battles for building. Batho ba ne ba sena bothata ha Elisha ntsa tšhaka, mara ba na le bothata ha ahelwa. Batho ba ne ba sa sena bothata re le ka mo, because ne ba tseba gore anytime ntho e ka nna yawa, mara ba na le problem ha re aha, because o aha o bolela gore a dula. And once we settle, matters shall be settled. Now the devil is aware hore skete jwale mo a le teng ha sa thibeya, because ha re sa le ba jaki, re se re le ba ahi. Ako shake makelo anore ke ntwa ya o aha, ke ntwa ya o aha e jwalo. Satana ha e tshabe ntho ntse tlo fela. Monne mo ba ke Gamaliele ha ba lwantsha bahlanka ba modimo o re ha ebe banna ba ipitsitse ntho ya bona e tla itshwella, empa ha eba ba bitsitswe ke modimo, hlokomela le ske la iphumana le lwana le modimo. I'm here to announce we are going nowhere. We are here to stay in the name of Jesus. Yeah, Shayarabo Satayara. Are aga mahelen trek audi ere kgetlo le tlileng a tla a robala ha phomotse a botsa potso a botsa gas aga anna mosadi yo o shota ka eng. Modimo ha o mo ahela o batlana le ditlhoko tsa hao. Next year by this time, monna hae o moholo o tsofetse, mara modimo wa hae wa tshepahala. Ka shene ke batla lo ruta in few minutes gore modimo hana taba o mo kae, hana taba o tswa kae, hana taba o dula kae, hana taba o na le bokae, taba ko re yena o mo tseba a le mo kae. Because your elevation is the baby of your revelation. Oh, Abraham, tswela ka ntle o shebe udimo, because modimo na sabatla ba le ka go tla bala di globe. A re tswela ka ntle o bale dinaledi haebe wa gona. But as far as your eyes can see, that place is yours, which means it's not your budget, it's your vision. I man shake a makelano Ronaldo Kibona. I go shake him to Mungape or Hakina Chelete Marona Linto Ekibona. Hakina responsa Marona Linto Ekibona. Shataka Yarabas. Monemo minister spokes ba go betsa ba le babedi ka ga tent o fitla batho ba utswa stand o mong ha tswa wa lla hore tent ya rona e utsuwe o mong wa tsheya re now we can see the stars. Hona le ba re lahletse rona re wa hlaka re leboa batho ba utsitseng tente e reng amen kaofela. Ako
shebe motho a pela go ya ka o e bona jwang. Ya da bo satalaba. Ntwe batho ba e buang ka wena go ya ka re wena o e bona jwang. Which means this tent was our limitation. We couldn't see the stars. Dotse ding ha wa lahlehelwa. Ha o no di bona ene le sign ya go lahlehile. I can shop the minister's books in We love you, man. We love you. HOP is your home around this side. And he's now with joyous celebration. Kopale chapele msadi wa kamatso. Re tlo feta. Obane modimo o re tshepile. Azalwane mlaetsa o kwa beke. Ya kwa Slimo. Mosadi o tshepuwe. O motho a le mong fela ya kgonang go jaga bophelo a ntse phela. O kgona o tsamaya le pelo tsa matwinsi o na le ya hao. Di otle di ditharo mmeleng o le mong. Oba neng ke re ke bitswa mosadi wa Jesu. Oba ne mosadi ke influence. Mosadi o tseba o noka. Mosadi ha ka ithola. Satane ha le bona. Hona le mosadi ya bitswang Naume. Modimo mo tshepa ka favor. A mo bakela famine. A mo bakela le funeral. Haka o tshepa dintho a di sa tshepisa. Ha o ka bona ka dia o qaka o tsebe wa qala. Leeto ha le tloa Naume o tsamaile le ena le monna le baga ba babedi. Mara ha khutla o khutla ile ena le khuthi. Ereng amen. Baga le monna ba shwelletse morero. Ha o le leetong la purpose una le tse shwang tseleng. Ha se ntho nngwe le nngwe e llelwang. A gore modimo ke leboa tse ile tsa shwa tseleng. A gore modimo ke a leboa le ka ntho tse sile tsa ska se tsa tswella. I thank God even for things that didn't work. Size ya tshepiso e determine size ya ntwa. Ska I compare le motho a sena ntho. Ka diswa sa kopane le dintho. Dintho di hohelwa ke ntho. Ha o sena letho, ha ona motho ya tla re letho. Ene Satane ha tshabe moleng. O tshuile mo yang. Ene mo yang ho a tshabeya ke ka hona o kopana le ntho tse tshabeya. O seke wa shwella khohlong. Khohlong ke le lwalweng mo re le utswang. Ha o tlola di tlase ha o shu modimo wa o leutsa. Hona le majwa ile a kgethwa a nkuwa le 5 mara le jwelene le ya ntweng le jwelele le re ka ba mokotleng o le mo mara ntwa tsa rona ha di tshwana. Hona le bankuwe mara ha ba qualify for phahla ya Goliath. Modimo ha batla o otla ka wena e ka re o otla wena.
lejwele ha le nkuwa metsing moruti maya le nkuwa metsing le smooth ha le qeta le kenywa mokotleng o dry mara le tswa ka ga moisture bona modimo o transfer a o kenye ka ga lefifi ha o kgetha o kenya ka ga sling ke tulo ye o iswang pele o iswa morawe ka wa hlanya athi modimo taima lesoba la hloho ya Goliata ene ha o iswa pele le morao modimo ha o swetse. God is building your momentum for how far he wants to take you. O ska tatela ho tswa ka ga le tshekejane o mong ke mo regela tjena e ka re di ya mo hlantsha dintho mara o lejwe le tshepuwe ai man sheba mothapela hore hona le mauisa wa botse ba bophelo ba hore a o ise pele e ga o celebrate o khutisetse mogao o thole 6 months contract ha o go settle e fela o phele kgwedi tse pedi ka tlala o tswa kgweding tse 6 tsa goga modimo o batla o teacher to be content. Can we read this quickly? Are you allowing me to read this verse? How many minutes are you giving me? 30. All right. Shema motho a pela go ha ba tjena ke Mother's Day hle. Mother's Day. Date Sibisi. 1 Kings CEV. 1 Kings 20 verse 23 to 28, then we pray. Is that okay? Chapter 20 verse 23 to 28. 1 Kings ka Contemporary English Version. Matsabana ba ba jaifa mo la bona ma ntse ke tsa di auditorium lona ma. Le bo le se khwase bua mo. Ai khwase ke sa auditorium lona. Nna ke a bona ke re bana ba ready for the next level. Na ka o fuka ka matso e fitla pheletsong. Tse tsa moya ka matso. Glory. Na go e fedile ba sana. Ko pale amen ntwe ke bua ke se prophet. Amen. Tla ho hlwa ke di aircon. Aha. Funda tata sistandaze se hambe. Meanwhile, Benhadad's officials went to him and explained. Yeah, what they say. Israel's gods are mountain gods. Now tshwara mo. O tla batella jwang? Ba re modimo wa Israel ke modimo fela wa dithaba. Wa tseba bohloko ba batho banka conclusion ka ntwe ba sena matla ho yona. Ba re modimo wa bona ke modimo fela wa thabeng. Ha re ye se re tlo fitla mo re ang gabele. We fought Israel's army in the hills. We fought them ba re ba lwanne le bona thabeng. O etsa etse. And that's why they defeated us. That is why they defeated us. They defeated us because of the positioning. All right, look at mama. Mama ya lo rega mothers what kwai. Are ba shapelele ntate ba. Hallelujah. We love you guys. We love you. Ba itse re ke ga ya mo re supporta kerekeng. Ka le ba ke di guest speaker mo modimo ba hlonolo fatshe. Modimo ba hlonolo fatshe. Mara o lo rega ntate maya, o lo rega mme mamaya. Are shapele morena Jesu Christ maso. We love you guys. God bless you. Baring Daviki bare lebaka le re ba re hlotseng ko re re lwanne le bona thabeng. O ka ba dutse meeting wa bona wa leshano. Ba re no ba powerful thabeng ke batho ba dithaba. Ha re ye go utlwe ya ka ntate se ke tloga pele. But if we find them on the flat land, Ha re ka ba isa fatshe re tlo ba hlola. Kore ba nka diqeto. This is what they think.
Ko motho wa pele ke ntwe ba inahanang. Because ba boxitse modimo in a way ya hore ba se ba mo jwetsitse go modimo powerful neng. Kae ha o le jwang. Bazalwane ke a o thusa ke batla o thusa. We need to come out of that mentality or God is conditional. O tlo ba powerful because ke a gola modimo powerful. Modimo ka o sustain o sna income. A ruta Satan o wa gona. That is why antshitse batho di shopong a ba lo ba fepa le hwatate. Hallelujah. Aba fa dijo ho thwe diaparo tsa bona ne di sa tabu. Bana ba tswileng ba kentse di pampers e fetwa Brentwood. Chapela Jesu matso. Uyabatwala bakhe uyabahola. Akobule motapela or he will sustain you. Ere ne ba sa tabohelo. Diphatlo tsa bona di sa batisi for 40 years. 40 years. When I got 40 hours, you batla ushwa. Modimo khona o sustain about 40 years. Ba khone ba sa khole. Batho ba o botse o khona jwang go mohau. Areta vikse ke batla go rapela. But if we fight them on the flat land, If we fight them on the flat land, there's no way we can lose. there's no way. Batho ba ba powerful e fela thabeng. How come I say flat? We cannot lose because they are only powerful on the mountains. Haba se tabeng haba na tlolo. Haba sa theoele haba na thabo. Ke ntho ana e bua ho modimo ka Jobo. A re o rata tjena hobane. Kantita ba se o na le eng taba ko o na le mang. Hallelujah. How can understand that resource is more powerful than resource? Glory. Ukeke wa worshipa dintho. Ukeke wa yemela. That is why last week in the meantime. Glory. How ntso o yemetse koloi o bina jwa. How ntso o yemetse lenyalo o bua jwa. How ntso o yemetse ntlo o bua jwa. Bua jwalo ka ha ka o tshwere title deed o sina yona. Fetola language ya hao. O bue ka rona le tšhelete a thi o na le modisa. Because re tshepa modimo a re tshepe matla a rona. Amen. Here's what you should do. Yeah, here was what we should do. First, get rid of those 32 kings Yeah, and put army commanders in their places. yeah. Then get more soldiers, horses, and chariots, so your army will be as strong as it was before. Yeah. We'll fight Israel's army on the flat land and wipe them out. And wipe them out. Banki de kret. Baga ba isa veli. And a loba fiel. Ke batla o tlo montsha batho ka jeno hanyane o kotsi haholo ha e ka o kotsi. Hallelujah. Hallelujah. Ba gatua ha e ka ba modimo o gona fela ha o gonahala ha se modimo. Ntho e agolang modimo ho medimo go gona ntho tse sa gonahaleng. Ha ke matle modimo ya sebetsang fela ka nako ya ho etla. Ke batla modimo ya etsang dintho go sena letho. Hobane bebele re tshimolohong ha lefatshe le ne le sena sebopego. Modimo wa ka a sena gandagana. Modimo ha lefatshe jwalo ka di TLB o le ahile ka lentswe a bua dintho tse sio jwalo ka ha e ka di teng. Hobane modimo boteng ba hae ke boteng ba dintho tsa hao. Ha o batla dintho di be teng e ba mo modimo a leng teng. Because in God's presence money will come. In God's presence victory will come. Don't chase after things, chase after God's presence. Once you are in the presence of God, nothing is impossible. Amen. Amen. Akorrele motho pela hore modimo tlo etsa hona mo
mo ba reng wa hloleha, hona mo ba reng wa fokola, hona mo ba reng mesebetsi ha eyo, hona mo. Bernadette agreed and did what they suggested. And they did what they suggested. In the spring, Bernadette got his army together and they marched to the town of Aphek to attack Israel. Yeah. The Israelites also prepared to fight. They marched out to meet the Syrians and the two armies camped across from each other. Yeah. The Syrians covered the whole area, but Israelites looked like two little flocks of goats. Yeah. Everybody baka camping and never covered the whole area. Bana ba Israel ba bona ke dintonyana. Modimo wa rata go bona le ka ha ona letho. Ha modimo a tloetsa something o batla nothing. Bazalwane la nkutlwa ma. That is why ha batho ba felletse ke dijo ha ba tle ntate gore ke batla moshimanenyana le mahobenyana le dihlatswana. Modimo sebedisa ntho tse nyatsehang ho bosa tse iphahamisitseng. Dijo le la kgeswa ke baahi athe ke lona le kgethuweng. Nako nngwe baahi ba tlamehile ho kgesa hore Modimo o kgethe. Ntho tse kgethuweng ke ntho tse kgesehang. Ke ka ho mina thoka re jo ke mohlolo. Ha ke ratwa le karato le legalo. His strength is made perfect in our weakness. And when we are weak, that's when we are strong. And now let the weak say, I am strong. Because we don't speak what we have, we speak who we are. Now you need Christ, the hope of glory. Hamodimo akayetsa ietsahala. Ha o no tseba ke modimo ke ka ho ha ba mo jwetsa go Lazaro wa kula hatle, ha ba mo jwetsa go Lazaro o shwele hatle, ha bodile wa tla. O rata o fihla ka tsatsi la bone, o rata o fihla ha o bodile, o rata o fihla ha ba re ha ino etsahala, o rata o fihla ba re ha o sa tla ithoa. Hallelujah. Hallelujah. The prophet went to Ahab and said, the Syrians think the Lord is the Syrians God. think, that's what they think. That's what they think. You see, people look at us, then they started to think. He cannot build an auditorium. They thought. That was their thinking. And the modimo entse go ba tsebe befoko di ba rona kaofela hore ha etsala ba tsebe ha se rona. Hallelujah. Hallelujah. Ba bane re ba file access di bank account tsa rona ba show ga rena bokalo mara ba bona re etsa ntwe kala. Glory. Now ba realize hore there is a God behind the curtain. Hallelujah. O ska makala ha modimo a dieha ho atleisa. O batla ba hlokomele bofokodi le bofutsana ba hao, ba bo tlwaele, ba bo tsebe, ba tsebe. O ska tshaba o ba bontsha mo o dula, ha ba bone zozo eo, ha ba bone mo hobane mohla modimo a fetola. Shataka ya ba 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 ba. Aba tsebe hona dieta. Aba o shebe maotong ba o nyatse. Tsatsi le leng ha ba sheba. Ba tla kopana le mabitso a matadiana. Ba ba go rekisa di ba re ke rekisa di drugs. Ba re skete a ke se ha into rekisa di drugs. Ke trakile ka le hodimo ke kwetse ka madi a konyana. Amen. Jesus. You question my harvest, you don't know my seed. Bishop,
wa tseba ne re le mane Cape Town ke kala utlwa ntho ka ostrich ba ostrich ina le mpa tse pedi hobane ha ina meno ina le mpa ye nngwe e ja lejo e nngwe e ja dijo ha ile keta o ja dijo lejo la le jileng le thusa for digestion una le ntho tse ding ha o di ja di bothata ma ke tsona tse tlo o thusa o sila ene Jesu ke lejo ke le fika la mengwaga Glory. ke ena o thusa o digest The chief cornerstone. what's up plane ka tsa malwena mo e laitile mabone mara ha e fitla ya tima le baka go bana ha e lenda e hloka matla mangata ho feta ha e fufa ha o ka bona o le lefifi tsebe wa fihla ai bazalwana ha o ka bona o ba lefifi tsebe wa fihla di mama bone ya dumela o ka bona ba bang ba utlwella ba bang ba tsamaya o tsebe ya fihla ha auditorium e fihla ho la tswa setsokotsane ka mo kanthi ya fihla shaba makelwane ga se satane ya fihla thano e rapelletseng ya fihla mama tsa bo helicopter ha e theowa ha e bolele dipampiri gore di fefowe di a itlheka a le motho e ke mo rerelang ha ntho ya hao e theowa tse ding di a fefowa e reng amene kaofela le rwele leo le bonang it's not the devil, it's the landing. Ke mo khothatsaka mo go sho bona mosebetsi mo ya fihla azalana ke ga hlola ke batho ba gaolang selemo le gale ba reke ditlabo re motsi ya re ba emele 12 ha ba jwetswe ke motho ba jwetswa ke nako ha e re past 12 ba re happy new year mara ho ntso ho le lefifi Hallelujah. wena bothata ko go emetse tsatsi le tšhabe celebrate ka hara le fifi ai mane ringa mene kaofela murorise ka hara le fifi give him the glory in the midst of hell. In the meantime, ene batho ba ntseng research ba re le fifi la meso le feta la bosiu hallelujah. ba ga tsatsi se le tlo tšhaba ka mesong go ba le fifi ho feta ka 80 bosiu gobane ha letsatsi le atomela go bana le ntwa. When light approaches, darkness intensifies. Now ha letsatsi se le tlo feta le fifi le lona le ya resista because le utlwa ntho e fihlang. Now which means le fifi lo le bonang ke taba hore karabo ya fihla ene karabo e keke ya fihla e sa pusha le fifi. Glory. Jwale ntwa ye o e utlwang ke ntwa ya moleko le ya karabo because nako nngwe ntho e rapelletseng e tlamehile e dule mo ntho sa e batleng e dutseng teng. Mosadi mo la botsa potso ha e be le re bana ba tswa ho modimo wa e ba nketsa so monna modimo ga se satane. You prayed for children, God has given nations. And our two nations have landed at the same time. Now Esau le Jacob ba decide to fitla ka date e 1. Wale ba tseka bo firstborn. Now o rapelletse ntho tse ngata be di lenda ka tsatsi le 1. Now hona le holy friction. Hallelujah. Ha se satane ke ntwa ya dikarabo. Hallelujah. The Syrians think the Lord is the God of the hills and not of the valleys. They think the God is the God of the hills and not the God of the valleys. So he has promised to help you defeat their powerful army.
then you will know that the Lord is in control. Then you will know. Ka baka la go ba itse ke modimo fela wa dithaba ke batla o le fa tlholo go Amen. hore ho tle ho tsishwe ke batla ho fa promotion feme kwalwa Hallelujah. hore ho tlo ho tsishwe Hallelujah. ke batla o reke ntlo matlo a joa Hallelujah. hore ho tle ho tsishwe Glory. business ya we tlo prosper tse dinishwa Glory to Jesus. ka nako tweng ranta e wele modimo wa hao a phahame Glory. because God is not the God of the mountains only, He is still the God of the valley. Hallelujah. Ke bo mambare le ha ke le mona o tla etsa Like the morning, ke batla batho ba dumela hore God will do it right here. God is gonna bless you right there. Nako yona e ba re dintho di a sharakana modimo tlo a tlisa hobane ho tle ho tsejwe hore ke yena ya in charge. E re go bolelle rona re a tswa di 29 tsa May modimo wa rona ha ballot paper modimo wa rona ha vote ha re na taba hape re ho wina ma rona re winne di election tsa sefapano ha Jesu ana re theta last time ho phethehile madi a lefile re hlonolofetse ha una taba hore ke ANC ke EFF. Our blessing doesn't come from politics, our blessings come from God. And never stress about politics. You are blessed in the spirit and your blessing manifests in the flesh. The devil cannot touch your blessing. Hamudima ushlonolofaditse like a vale khwala apartheid le tla o phahamisha because it's not the hand of man, it's the hand of God. Amen, 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 amen. Hallelujah. Lift up your hand and say, show up in the valley, Lord. Ako Amen. pamisele tsore morena ipona hatse khosho. Morena ko itlotlise khosho. Show up in the praise. Show up in the Batla go rapela. Ke trabotse ke mantswana a reng before you were formed, I knew you. A Jeremiah 1. A re pele o botswa popelong ya mmao ko tsebile. Baratuwa hona le ntho tse etsaetseng pele ho popelo. Tseo reng Satana ke a kgona ho di fetola. Modimo o qetile ka wena pele a o qala. Ha modimo ana o qala ka 1980, ina sa o qetile in eternity. Eternity is the time where there is no time. And the modimo how bless in the chronos, how bless in the kairos. Now Satana keka did it until in time that God has deposited in eternity. Now which means how modimo how araba ha arabe wena. That is why I say it's alu wena ita itsala ho bana ba hao. I say it's alu bana ba hao ita itsala ho bana ba hao. Because modimo ha personal, modimo generational. Hallelujah. Ke ka ho a re ke manya setseng ka tlunya Saul ke batla montsha mohau ka baka la Saul ka baka la Jonathan ha o etsa hantle la ho ke sebe hantle ho wena modimo tla hopola bana ba hao o le mabitle modimo tla hopola stena sa hao o le siko are because of your mother you will never perish. Hallelujah. Ka baka la hore ba itse ke modimo fela wa dithaba ke kopa hore ke lo le hlolela khohlo nna ke batla ho modimo se ka ntsha khohlong hlolele hona mo. Hallelujah. Ke bo mama re morena o ka etsa hona mo modimo tlo etsa hona mo hona femeng yo ba batlang ho etsa skyla modimo tlo phamisa hona mo. God has a way of promoting you when everyone is watching. Bagatu ha modimo a o targetile for glory batho ba tlo targeta for story. Amen. Tabalwane le wena ba lwana le ntho modimo a e buileng ka wena. And then ntho modimo a e buileng ka wena e testwa ke ntho o e buang ha dintho di sa tsamaye ka tsela ya hao. Jesus. Because they think God is only God of the hills. Mara ha le khohlong o tlo hloleha ka baka la go ba itse jwalo ke batla ho lo lwanela mo sina matla
ke rata ha o felletswe, ke rata ha o so sa gone. I love you when you are vulnerable. That is why Edama ula thola mosadi a gobetse modimo ga ke batla o tsoe, ke batla ha o tsoe o na le mosadi o sa mo tsebeng, o tla mo rea lebitso, nna ke tla mo hula ho wena because ke sebetsa hantle ha o chaisa, ha wena o sena ntho ka etsang ke hona mo ke sebetsang. Batho ba o qetile matla ba o introduce matleng because ha o na le matla o compete le modimo ya matla ohle. That is why o tlamele o fellwe ke matla, o fellwe ke maqheka. That is why Hannah o la tlameha o fellwa le ke digapa, a felletswe ke digapa, a salla a tsitsila, ya ba modimo bona pelo ya hae a re ke tlo fa Samuel, ene ka mora Samuel Penina o tla fellwa ke story because ha modimo a qeta ho ietsa ba ne ba o goba ka mantswe ha o sa tla ba bona. Hallelujah. Glory. I remember mount. Jesus. Somebody say, Lord, do it in my failure. Lord, do it in my failure. Ye rabaha ke bo mamare modimo ka yetsa hona mo. Ke batla batho ba na le tumelo hle ba ratua pele re tsamaya hore ka baka la hore ba itse o keke wa hlola modimo re, because of what they said. They have packaged God that God is only powerful when you are at the mountain, but God says ke tlo lwanela go hlong, ke tlo fa thulo go hlong, ke tlo fa phunyeletso go hlong ha se khese ke tulo yo modimo a itlotlisang go yona. Are you ready to grow in that valley? Keep remembering, I'm gonna see God in this valley. Sayara baba baba mudimuru komona hona mo baringa hona twaka yetsa is about to show up. Yeah. Akolebwe mudimu ka khohlo yo le arabos. He's still the God of the valley. Come on, somebody, thank God for that valley. It was necessary for you to be there. It's not God only when you are waking. It's not God only when you have it. He is God even when you have nothing. Rikamaya, Paul says, I know how to have plenty, but I also know how to have nothing. But I've learned to be content. Bazalwane modimo re khohlo eo ha se qetello ya iraba shaka ya raba o tlo hlola mo lefatshe le reng o tlo hlolega iraba o tlo bona khanya mo batho ba reng o tlo shwa. The God of the mountain, He's still the God of the valley. Intse le modimo re bomme ba teng ba re laika ba ho sana monna modimo wa thaba intse le modimo wa go ke modimo dintho di le teng ke modimo la ha di le siyo. He is still God. I want you to open your mouth and bless the Lord right there. Jataka akolebwa modimo karale fifi akolebwa modimo ho le jwalo. Asimodimo fela hadi etsahala, asimodimo fela hadi ntho di le teng le hadi ntho di fedile ntse ile modimo re joba modimo na kadimme modimo nkile empa ha o boko le bitso la. He's still God. You are in the valley, but you still have value. I'm about to show up in that valley. I'm about to show up. Another side of God. Hoje se carroço o como eu estou te rapela ainda se carroço the God of the mountain is still the God of the valley. Inse ile modimo dintodi lukile hadia luka inse ile modimo mayemo adumela sadumele inse ile modimo. He is not the son of man to lie, not to repent. His promises are yes and amen. Come on, somebody, right in the valley, give him the glory. He's gonna give you victory where the devil say you'll never win. Yeah, but now modimo how modimo fella wanita.
Jesus, I see God raising you from the valley. You are coming back stronger than before. You are coming more anointed than before. Church of God, I want you to pray for the last 3 minutes. I hear the Lord say, I'm right there in the valley. I'm still God. When there is no money, I'm still God. When there is no food, Isalili mujibu ya sabalwili dilibo kamengwa halemengwa kesi sabelo saru ineliena maubali kiena kashenu itatula iliena kahosa feli kabaka laure basiria baiji kimujimu fela waditaba kitole fakulo horano uruhuto uzijo. God is in control. God is in control. God is in control. God is in control. In that situation, God is in control. In your marriage, God is in control. Show up in my valley. I feel the power here. Last minute, let us all push. We are in the labor ward. We are in the labor ward. Beloved, I'm counting 3. God says it will happen right there. Most satana naruto shwellati. Itwe etsahala hona mo. Akimodimu fehela hauli tabi. Kimodimu le hauli khosha. Your valley is not the place of death. Rihasaya. 1, I'm counting 3. Beloved, let us pray. Something is about to happen here. Onamo, morena yetse onamo. Morena yetse onamo. Le felle mo kitsamaya ula shema maga. Two, we are getting there. We are in the valley, but we are still valuable. We are in the valley, but our God is faithful. 2.5. Everyone pray. I don't want everyone spectating. I get a 3. The baby in you is starting to move. 2.25. Church of God. Mudimu in Selimudi. What tell well how tell well in Selimudi. The God of the mountain is still the God of the valley. Don't lose your value in the valley. Don't lose your worship in the valley. Don't lose your focus in the valley. 3, I want you to pray one more push. Yari. Onamo murena musana la fatia onamo. Mupamisha onamo. Jesus.
ba o lahletseng teng, hona moo mathata o lahletseng, e ntse e le Modimo, e ntse e le Modimo, e ntse e le Modimo. You will never die in that valley, saith the Lord. Ya tsekile Modimo o bulela morena ona maemong ao ke tsekile Modimo. Jesus, I want you to hold the hand of somebody next to you. Somebody's about to give up in the valley. I want you to hold the hand of someone. God is giving us assurance. I'm still God. No matter the situation, I'm still your God. No matter your financial condition, I'm still God. Are dumellane hore ha ona motho a tla shwella le kara le fella. Ha ona motho a tla fella le felle. Tshwara motho a pela ho ka letso. I'm counting 3. We're going to pray for that hand. Somebody's about to be strengthened. Ake modimo fela thabeng a yasha. Ake modimo fela ha o sebetsa ya yasha. Ska ipolaya modimo wa thaba ntse le modimo wa Hold the hand of somebody. Somebody's coming out strong. You are coming out more strong. This valley will teach you your value. 2 and a quarter. Are you ready to pray for that person? The Bible says if two shall agree. Bazalwane kopa mothemo le monga be mo ke le mo. Tona ke etsang bohlokwa ke rungwe ke moya. Ba bang ba dauta modimo ha ba le in the valley. Ba bang ba question modimo. Mosadi wa ka re doubt everything you can doubt but not God. Isi modimo. O ka dauta salary ya hao mara isi modimo. When I say 3, I want us to pray for 3 minutes. 3, let us pray for 3 minutes and we are done. Everyone pray, everyone. Pray for that hand. The Bible says if two shall agree. Pray for, intercede for that person. Hurry. You are coming out more prayerful. You are coming out more strong. In Zaylimudi. Honamo. In Zaylimudi. Masimudi Mufela di Tabe. Last minute. Junalin Twetunya. Shaya baba. Shalamo. The dry bones shall live
again. The dry bones shall live again. The God of the mountain is still the God of the valley. When you are down to nothing, God is up to something. When you are down to nothing, God is up to something. Utohlula mo Satana na utohlula. Utohlula mo baloi ba ne ba utohlula. Hona mo Morena, hona mo Messiah, hona mo Jehovah. Something is happening here. Something is happening in the valley. Khohlo ena se pheletso ya ka. Re a feta. Your story will never end in pain. Your story will never end in disappointment. The God of the hills, the God of the mountains, He is still the God of the valley. Oh, ay, ikasaya de. Utlo tswa khohlomo le bopaki. Utlo tswa khohlomo o tshwere bopaki. Satan o tla tseba hore modimo wa dithaba e ntse e le modimo wa dikgoka. Bazalwane modimo re ke le jwetse e ntse e le yena. This is not the end of you, saith the Lord. You will see me better in the valley. You will see my other side in the valley. You will see my other glory in the valley. The God of the mountain is still the God of the valley. The God when you were working is still God when you are no longer working. The God when you were driving, He's still God when you are no longer driving. Inse ilemoji. Inse ilemoji. Inse ilemoji. Mayemo adumela, mayemo asaduna ila na auto. He's still God. I hear the Lord say, don't give up on me when you are in the valley. I'm still God. Don't stop loving me because of the valley. I'm still God. Don't stop worshiping because of the valley. I want you to put those hands together and give Him the glory right here. I know you can do better. Let the devil know that God is in control. HOP, God is in control.
batlele batho ba babedi go tla tsejwa go modimo is in control. A ko morerelo go tla tsejwa mo sebetsang teng mo go tla tsejwa ofising eo ba ntse ba kenya ditlhare go tla tsejwa suspension eo ya bollo e tlo fela case eo ya madimona ke a e cancela. Ka kenya Joseph ka ga le mina o nana wa mo mina ka ntho mo ruta o sheba modimo fela go sa o le ka le mineng a o bone letho mane ba lebetse o kwala tsile ya modimo a o ntse o bona modimo fela o ya hodimo ke re ha o ntse o bona modimo la be ha ona tšhelete ma go ya hodimo. Jacobo o bone modimo a sa mmelejwe modimo a mbapadisetsa movie a bona traffic a bona manyoloi a etsa up and down modimo a re nako ba nanang go ba o lelekisa ke le o bontsha up and down lefatsheng la semoya ho na le traffic ya delivery mara o e bona o sa mmelejwe o tla robala jwang lejweng ha lejwe leo ke le Jesu o tla robala o bone ditoro motho a lorang ke motho a robetseng hantle e ka go selwa o sena mosamo jwalo o robala ha bohloko le motho a sa mmelejwe a bona lege ene re manyolo yana qala fatshe a ya hodimo go bontsha go ha ona ntwe e ka theoang o sena ntwe e nyoloileng. Ska bona re ntse re driver re tla mona ona ntwe re tlo e nyolla ene mohla e theoang o ska re kwatela me wa ka ntse tlo theoa lenyolo le dijo tsa kornale le dithapelo tsa hao le menelo ya hao di fihlile letsatsi le atla mo modimo tla re di gapha tsa hao di fihlile. Ntshwarele ka nako ne se nna modimo. Are you blessed? Shall we give?